Kami akan mengunjungi, menelusuri batu lain lagi, guys. Guys, hati-hati. Hati-hati, guys. Ya, guys. Indahnya, guys. Indahnya, guys. Guys. Dalam hutan belantara, guys. Bayangkan, guys. Dahulu kala ini Teluk Kurun Raya, guys. Disinilah Kerajaan Aceh Darussalam menjaga kedaulatan Selat Hindri, Samudra Malaka, Selat Malaka, dijaganya, guys. Guys, ayo guys, kita ke dalam, guys. Hati-hati, guys. Hati-hati, guys. Hati-hati, guys. Kita akan masuk lagi ke dalam. Ayo, guys. Ayo, guys. Ni dia ni. Ini, guys. Bayangkan, guys. Ini, guys. Batu, guys. Batu. Dipahat batu, guys. Guys. Guys.